لێکۆلینکردنە ئەکۆسیستەمێ تێواتەیە دەرخستنا هۆلێ یا ڕازێن ژیانێ. ئەکۆسیستەم di zanista ekolojiyê de xwedî cihekî giring e. Nemaze di seh çil salên dawî de zanyar û mirovahî xwezayê wekî pergalekê dibînin û lêkolînkirina vê pergalê bêtir ket rojevê. Pergala xwezayê ji destpêka mirovahiyê heta niha her tim hebû, lê gelo çima niha ev qas bala me kişand. Bêguman mirov dikare bi mînakekê bersiva vê pirsê bide. Em bibêjin kompîtereke me heye. Fîş û kabloya ku dikeve prîzê, ceyran, klavye, hemû birêk û pêk dixebitin. Heta ku tiştek neyê serê kompîterê, pergala heyî ya kompîterê zêde bala me nakişîne. Lê kengê kompîter venebû, an jî ceyran negihiştê, an jî pirskirêkek din di kompîterê de derket, wê demê bêtir bala me dikişîne. Îcar em ê hewl bidin pergala kompîterê fêm bikin û pirskirêkê çareser bikin. Pergala xwezayê û ekosîstem jî dişibe vê mînakê. Kengê sanayî bi pêş ket, însanan tehekkuma xwe li ser xwezayê kir, îcar pirskirêk jî dest pê kirin û niha jî mirovahî hewl dide pirskirêkên xwezayê fêm bike û çareseriyan bi pêş bixe. Lê di mijara çareseriyan de hêjî gavên esasî nayêne avêtin û bi destê însanan wêrankirina xwezayê hêjî berdewam dike. Beriya ku em ekosîstemê bidin nasîn, divê em hinekî behsa sîstemê ango pergalê bikin. Gelo pergal çi ye? Pergal wek yek parabûn û perçeyên hevdû temam dikine. Ji bo wek pergal were pênasekirin, divê her parçeyek tevgerekê pêk bînin, bênavber û birêk û pêk werin elgelhev û hevdû temam bikin. Ji bo pergal pêk were, divê her parçe xweser bin û pergalê xurt bikin. Li gorî van pênaseyan têgihiştina pergala biyolojîk hinekî zehmet e. Ji ber ku di biyolojiyê de dibe ku her statûyek bê wateyek cuda. Wek mînak, dar perçeyeke pergala daristanê ye. Her wiha pel, kok, qalik, şax, tov, hemû perçeyên darê ne. Ev perçe bi hev re pergalekê yanî darê pêk tînin. Kok ji axê avê werdigirin. Biriya gewdeyê û mekanîzmaya gihandinê avê digihîne pelên darê. Pel jî avê digihîne karbondioksîta hewayê û fotosentezê hilberandina maddeya organîk dest pê dike. Dar bi tena serê xwe hem dibe pergalek û hem jî dibe perçeyek pergala giştî. Heman mînak ji bo televizyonê jî derbazdar e û pergala televizyonê jî ji gelek perçeyan pêk tê. Hêsan nîne ku mirov rola perçeyan yek bi yek vebêje. Pergalên kompleks ku veguhestina wan zehmet e bêtir bi rolên xwe yên bingehîn û esasî ve têne pênasekirin û vegotin. Bi giştî du cûreyên pergalan hene, pergalên vekirî û pergalên girtî. An jî bi gotineke din sîbernetik. Pergalên sîbernetik di nav sînorekê de dikarin xwe kontrol bikin. Pergalên girtî bi derdora xwe re tenê danûstandina enerjiyê dikin. Wek mînak sobeya ceyranê û termosfon. Pergalên vekirî jî enerjî û maddeyên ku ji derdorê werdigirin, di pergala xwe de diguherînin û vê jî li derdora xwe belav dikin. Pênaseya ekosîstemê cara ewil di sala 1935 de ji aliyê Arthur Tastî ve hatiye bikaranîn. Ekosîstem pergaleke ekolojiyê ye ku ji têkiliyên hevpar ên zindiyên li beşekê diyarkirî û hebûnên li derdora jîngehê ye. Her wiha xeleka xurekê teşe dide ekosîstemê. Ekosîstem di gerdûnê de pergal û nîzamekê îfade dike. Ekosîstem jî bi tevna xwarinê çêdibe. Ekosîstem dikare hem hebûna pergalek herêmî û parastî be û hem jê li ser asta gerdûnî nîzamekê îfade bike.
اکوسیستم هر پرچه یک جخوزایی کو تیدا ارگانیزمین بیوتیک آنگو نبات و حیوانین کو به هفره تفدگرن دا کو مادهان بگوهرینن و تیدا فاکتورین هاویردوره یه نزندی یه وکی گور آخ آنگو آبیوتیک به هفره جهدگرن. اکوسیستم تنی به پرچه گره علاقدار نابه پرگالی بگشتی دناف خودت حوینه لسروی اساسی تیکلیا زندیان و نزندیان دگره دست وک میناک سر روی عرده بتنا سریخوه اکوسیستم که مزنه لید همان دمیده لسر روی عرده گلک اکوسیستم هنه دبنه که ورکی ده آنجی ده هندر شوشه که ده جی اکوسیستم که هیه بکورتاسی مروف دکاره ببیجه که به میلیونان اکوسیستم هنه. تشتین که ده اکوسیستمی که ده جه دگرن چی قاسیش هفدو جدا ببن بلا جدا بن گرد چارچوبه هفسنگیه ده به هفره تیکل دار بن و گرد آفراندنا انرژی ده پرسکریک در نکبن او تیوی و تیکو جهمان طایبتیان پیکتین و بتی را خودکن. اف هماین هف بارج زندیان و جنه زندیان پیکتی یعنی پرگالا اکوسیستمی جنه زندیان و جه زندیان پیکتی و زندی جید ناف خوده دبن سه پارچه او جی اون هلبرینر، مزیخر، پارسر، آنکو باکتری، مانتار و تشتیندن. ده اکوسیستمی ده جان جه انرژی و هبونا خوارنه بردوام دکه. اکوسیستم لسر سه تشتین بنگیهین هبونا خود دومینه. او جی اون انرژی، بردوام کرنه اکولوژی، پوپلاسیون. افسه تشتین بنگیهین دبن صدم کو هبونین دوی اکوسیستمی ده به هفره تیکلی دینن و پرگالی بردوام بکن. بیوسته وره به بیرخستن کو اف هبون به تنا سری خواه اکوسیستمی پیک ناینن همو به هفره اکوسیستمی پیک دینن. دواری تئوریک ده پرگال لگوری نیرینا اکولوژی ملی سوسیولوژیک جدگره دست. هر وها دیسیپلینا سیبرنتیک ده آلی کنترول و راگهاندنان نوبرا زندیان ده ل اکوسیستمی جدگره. لگوری سردستیا جیانی تصنیف کرنا اکوسیستمی. اکوسیستما جیرا آبی، اکوسیستما گل، دریا و چمان. اکوسیستما جیرا عردی، اکوسیستما دارستان، میر و چولان. لگوری چافگانیا انرژی تصنیف کرنا اکوسیستمی. اکوسیستمین کو تنی به انرژیا روژه آوابونه. اکوسیستمین وکی دریا و میرگان. اکوسیستمین کو لگل انرژیا روژه به انرژی اندن انخوزایی آوابونه. اکوسیستمال دورا چمان پراوین دریایان کو بویارا مد جزره لید قومه. اکوسیستمین کو به انرژیا روژه و بدست انسانان هات نافراندن. آفدانا زوین چاندنیه و بگبره پشتگیری داینا آخی. اکوسیستمین کو تنی به ماده سوتمنی هات ناوا کرن. اکوسیستما صناعی و باجاران. لگوری باندورا انسانان تصنیف کرنا اکوسیستمی. دوان اکوسیستمان ده باندورا انسانان آمپرکیمن و آنجی هیچ نینن. جوان را اکوسیستمین خوزایی و آنجی اکوسیستمین نیزی خوزایی تیگوتن. وک میناک اکوسیستمین دارستانان و اکوسیستمین هریمین جمسران. دوی اکوسیستمی در راست باندورا انسانان هیه. همو اکوسیستم چاندنی، صناعی، باجار، دورین کو معدن تینه درخستن همو دوی تصنیف کرنا اکوسیستمان ده جهدگرن. اکوسیستما زندیان جوان پیکتی، روک، آجل، میکروارگانیزما، مروف. اکوسیستما نزندیان، آخ، آب هوا، توپوگرافیا. گلک فاکتورین اکوسیستما نزندیان هنه. گریدای آخی فاکتورین وکی ژئولوژیک، ژئومورفولوژیک، فیزیکی، کیمیاوی هنه. فاکتورین وکی تایبتین ارد چقاسیش دریای بلندره، آسیه، آن دشته همو گریدایی توپوگرافیه. فاکتورین کلیماتولوژیش گرماهی، روناهی، نیم، شلی و بگشتیش تفگر آبهوای پیکتی.
فاکتورên کیمیاوî ji karbondioksîd, oksijen, gazên din, tiştên organîk û elementan pêk tê. Pergalên xwezayî bi enerjiya rojê dikevina nav liv û tevgerê. Yani çavkaniya enerjiyê ya esasî roj e. Roj çavkaniya enerjiyê ya bêhempaye. Roj wek bombeya hîdrojenê ye. Hîdrojena zêde ku rojê pêktîne û hîdrojena ku ji hev qut dibe hîlyomê pêktîne. Bi vî awayî roj wekî pêlên elektromanyetîk enerjiyê berbelav dike. Nîvê enerjiya ku ji rojê berbelav dibe li atmosferê tê girtin û an jî beropaşkî tê şandin. Bi enerjiya rojê liv û tevgerên li atmosferê yên wekî tevgerên hewayî, pêlên deryayê û gelek bûyerên din derdikevin holê. Roleke din a sereke ya rojê ew e ku fotosenteza nebatê pêktîne. Ev bûyer nîşan dide ku roj çavkaniyeke giring a jiyanê ye. Zindî bi enerjiyê jiyana xwe didomînin û ev bi du rêbazan pêk tê. Ya yekemîn ew e ku hilberînerên ewil an ku nebat bi riya fotosentezê enerjiya tîrêjê vedguherînin enerjiya kîmyewî. Hem ji bo xwe û hem jî ji bo mezaxeran maddeyên xwarinê yên organîk diafrînin. Ya duyemîn jî mezêxerên ku van maddeyan dixwin ji enerjiyeke amade sûd werdigirin. Di kakilê hemû atoman û elektronan de enerjiya elektrîkê heye. Dema zindî van maddeyan dixwin bi enerjiya van maddeyan hêzê digirin û jiyana xwe didomînin. Di xwezayê de ev guherînên enerjiyê di ekosîstemê de bingeha enerjiyê pêktînin. Ekosîstema daristanê pir enerjiyê wekî depo vedişêre û bi vî awayî çavkaniyên enerjiyên ku were nûkirin diafrîne. Li hinek welatan ji bo pêwîstiya enerjiyê were bi cîhanîn daristanên enerjiyê têne çêkirin û bi êzinga van daristanan enerjî tê bidestxistin. Di xwezayê de bûyerên wisa hene ku bi milyonan salan bi awayekî rêk û pêk ji nû ve pêk tên. Wek numune, li peyhev qewmandina şev û rojê her sal pêkhatina demsalan, li asîmanî heyv di demên cuda de bi geometriyeke cuda xuya dike. Ev de encama veguherînên xwezayî de diqewimin. Dema cihan li dora xwe dizivire şev û roj pêk tên û dema li dora rojê dizivire demsal pêk tên. Tê zanîn ku cihan li dora ekseneke xwar ya 23 dereceyî û bi leza di saetekê de 1600 kilometre dizivire û di 24 saetan de zivirandina derdora xwe temam dike. Di dema vê zivirandinê de şev û roj pêk tên û di 365 rojan de li dora rojê dizivire û bi vî awayî salek temam dibe û demsal pêk tên. Pergala li fezayê bêyî însanan hatiye avakirin û berdewam dike. Ger leza vegera cîhanê ya dora xwe hinekî zêdetir, an jî derengtir bûye, dê şev û roj an kurtir bûna, an jî dirêjtir bûna. Ev jî dê bandor li zindiyan bikira û dibe ku gelek zindî nebana. Ger cîhan hinekî din nêzîktir, an jî dûrî rojê bûye, dê yan pir germ bûye, yan jî pir sar bûye. Ev veguherînên xwezayî hem hawîrdora fizîkî û hem jî zindiyên li wê hawîrdorê li nav xwe de dihewîne. Sedema şev û roj demsal tevgerên geometrîkên heyvê ji ber taybetiyên fizîkî yên mekan e. Ji bilî mekanên fizîkî pergalên girtî ne û veguherandina maddeyan di vê pergalê de diqewime. Av, karbon, azot, kukurt, oksijen û mineralên veguherînên maddeyên xurekan dikare wekî mînak bên dayîn.
جبر تفگرین جهان و هیوه هنک بویر هرتم دوباره دبن. اف بویرین ریتمیکن و دماوان دیارن. زندین ده اکوسیستمی ده جین لگوری تایبتین وان دمان تفدگرن. دماتوف، پشکوینا کلیلکان، گهشتنا فیکیان، وشینا پلان وک بویرین ریتمیک سنکرونیزه بونه. آجل ددمک دیار ده هیلی ناخوچید کن، هیگ دکن، تیجیکن خودر دخن، چوک جدورکی دچن دورکی دن. هنک آجل دمسال زبستان رادزن حیا هوا گرم ببه. اف همو ببویرین اکوسیستمی را تیکل داره. لگور زانیار کلوز دی همو زندی آن لسر روی عرده و آن جید ناف نیزی طبقه که زراف یا آخیدت جین. بیوستین خواهین انرژی جبلی انرژی روژه شافکانین آخی وردگرن. گر آف اکسیژن و ماده ایندن تنی جاره که بهاتان ابکارانین ده همو بداوی ببونا. جبر کود خوزای ده وگوهرین هیا اف پرگال بیداوی بردوام دکه. هرتم دنابرا هوا، آف، آخ، نبات، آجلان ده دانستاندنک هیا. اف جیده به صدما دوباره بکارانینا دولمندین خوزایی. پرگال ژئولوژی آفراندن و تفکر بنی عرده ifade دکه. لبنی عرده ده انجام تفکرین ماگمایه ده شکل روی عرده جی درد که و هولی. چیا، دشت، گلی، نوال و دریا همو ده انجام تفکرین ماگمایه ده شکل دگرن. بگومان اف ده انجام به میلیونان سالان ده تشه دگره. هرچقاز هیدی بجی عرده بنگین هیجی ده ناف تفکری ده و دما دکه و ناف تفکری باندوری لأکوسیستمال در دور خودکه و گوهرتنان پیکتینه. دروجامه ایرو ده هیجی لهنک چیایان تقینین ولکانیک پیکتین. ده 13 مجدار 1985 ده لکولومبیای ولکان نوادا دل رویز بشتی 400 سالان جاره کدن کرد نولو و تفگری. ده انجام تقینا ولکانی ده باجار آرماروج نافچو. ولسر روی عرده شکلکی نو در کتولی. همو جهانی مرنا 25,000 کسان ده تلویزیونان ده تماشا کرن. لجیانا ما هنک بیباجوین که وکی پرگالا گرتی خوددن در هنه. جوان هنک ده انجام گوهرتین فیزیکی ده لهیدروسفر انگو عالم آبه و لیتوسفر انگو عالم روی عرده ده درد کبن هولی. ده دما هنک گوهرتین آنده هنک ماده، المنت و ارگانیزما باندوری لحاویردور ژئولوژیک دکن و دما گوهرتینا کیمیاوی ده کبنه دورهی. لجیهانی جگوهرتنین هری گرنگ یک جیجه گوهرتنا آویه. آب ده اکوسیستمی ده هرتم دناولو و تفگرانده. چافکانی وی تفگری انرژی روژه یعنی گرماهیه. به تفگرین هوایی و عردکشی را تیکل داره. برف، باران و طیروک همو ده انجام تفگرین آوی ده در کمن هولی. جبر تفگر آوی زندی و نزندی بیدوی خوی آوی بجهتینن. لاتمسفری هر سال 333,000 کیلومتر کوب و لسر روی عرده جی 63,000 کیلومتر کوب آب دبنم و تبلی اتمسفری دبه. لجیهانی هر سال بگشتی 1000 میلیمتر شلی دباره. دلوپک آب دنافبر اتمسفر و روی عرده ده 42 جاران ده چه و تی. سالانه شلیا کل سر روی عرده دباره جی شلیا کل سر دریا و اکیانوسان دباره زیده تره. به کرتاسی گر تفگر و گوهرینا آوی نبویا دیب دمیر آف تو نبویا و اف جی تی واتیا داوی هاتنال زندیان. جبو اکوسیستمان و اکولوژی آف پرگرنگه و جبر ویه که دویب تو آوایی انسان مداخله تفگر و گوهرینا آوی نکن.
Depoya maddeyên gazê atmosfere. Di nav gazên heyî de nemaze tevger û guherîna sê gazan giring e. Ew jî karbon, azot û oksîjen e. Ji ber ku karbon maddeyek hişkeber e, dibe ku hinek bibêjin ev pênaseyeke şaş e. Lêger di maddeyekê de, di dema guhertinê de bibe gaz, ev di tasnîfa maddeyên gazê de cih digirin. Gaza karbonê wekî karbondioksîd li atmosferê belav bûye. Ev gaz biriya fotosentezê ji atmosferê tê wergirtin û wek karbon di maddeyên organîk de cih digire. Karbondioksîda ku di ekosîstemê de tê hilberandin di navbera av, erd û atmosferê de digere. Di avê de an ku deryayan de, serrûyê erdê û atmosferê de karbon bi rêbazên cuda tev digere. Li deryayan guhertina karbondioksîtê wiha pêk tê. Nebatên di nav avê de û plankton ji bo fotosentezê karbondioksîta ku di nav avê de berbelav bûye digirin û maddeyên organîk hildiberînin. Planktonên ajelî û zindiyên din yên avî wan wekî xurek werdigirin. Bi vî awayî karbon derbasî wan zindiyan jî dibe. Ev zindî jî oksîjenê werdigirin û xwarinan dikin oksîd. Zindiyên nebatiyên avê careke din van digirin û veguhertina karbon ji nû ve dest pê dike. Li ser rûyê erdê veguhertina karbonê bi fotosentezê û şewitandina sotemeniyên fosîl pêk tê. Bêguman ev jî bandora serayê li hewayê dike û dibe sedema guhertin û krîza avhewayê. Di nav axê de çavkaniyên kukurta înorganîk ji cips, pirît, kalkoprît û linyîtê pêk tê. Ev madde di nav axê de dihelin berbelav dibin û ji bo jaliyê rehên nebatan ve bêne wergirtin dibin anyona sulfatê. Lê di axê de ji ber oksîdbûn û ridakbûna sulfat û kukurtê hîdrojen derdikeve holê. Bi vî awayî pêkhateyên kukurtê di navbera ax, atmosfer û avê de tev digere û bê navber vediguhere. Ger kukurt bi awayekî xwezayî tev bigere, zirara wê zêde nîne. Lê niha ji sedî heştê kukurta di atmosferê de cih digire, bi destê însanan hatiye berbelavkirin. Ger di atmosferê de kukurt zêde cih bigire, ev dibe sedema qirêjiya hewayê û nexweşiyan. Ji ber santralên termîkê û sanayiyê li hewayê kukurt zêde dibe. Di ekosîstemê de hemû zindî û nezindî di navdemê de guhertin û veguhertinê pêk tîne. Bêguman di ekosîstemê de dem jî hêmayeke giring e. Di xwezayê de tutuş tune nabe, tenê diguhere û vediguhere û ji nû ve teşe digire. Ger em bi hişmendiyeke ekolojîk mijarê bigirin dest, di xwezayê de zindî û nezindî hertin bi hev re danûstandinê dikin û wekî nûbûneke nerme. Di ekosîstemê de hertin madde bi guhertinên fizîkî û kîmyewî ve dibine çavkaniyên jiyaneke nû. Pelên darê ku di demsala payîzê de diweşin, ji bo zindiyên din ji mirinê jiyaneke nû diafrînin. Pelên daran piştî ku diweşin, ji bo zivistana ku ronahî kêmtir e û dibe sedem ku demsala biharê tov bêtir roniyê bibînin. Dema pel diweşin hilm û dûkela fizyolojîk kêmtir dikin û pêşî li hişkesaliyê digirin. Pel wekî li hêfekê zindiyên ku di nav axê de dijîn û reyên nebatan ji sermayê diparêzin. Bi daweşandina pelên daran hinek gazên jehrî yên wekî kalsiyum, oskolat ji darê dûr dikevin. Pelên ku tevlî axê dibin, xêr û bereketa axê zêdetir dikin. Di xwezayê de guhertin û veguhertinên pir bihûrgilî hene û wekî ku ev hemû hatine plankirin, li gorî pergalekê tev digerin. Veguherînên ekolojîk her tiştî girêdayî hev dike û ji bo me ya esasî ew e ku em pergala xwezayê fêm bikin û li gorî wê ferasetekê bi pêş bixin. Bêguman di ekosîstemê de guhertinên demkurt jî pêk tên. Wek mînak di demsala havînê de hinek bawek wisa deng derdixin ku mirov dibêje dê guhê me ker bibe û piştî ku ew derdikevin, hewa hinekî sar dibe û dengê wan dibihore. Di rojekî hinekî sar de kulîlk ve nabin. Qapoşk li her derê belav dibin û dikevine nav liv û tevgerê. Mar û mişk jî ji hêlînên xwe derdikevin. Gelek mînakên ku ekosîstem bi destê însanan hatiye guhertin hene. Nemaze piştî pêşketinên teknolojîk li şûne pergalên xwezayî pergalên sunî cêgirtin. Wek mînak bi hezaran salin li peravên deryayan pêlên avê bi serbest tevdigeriyan û ajelên deryayê jî bi serbestî dijiyan. Lê bi müdaxeleya însanan, peravên deryayan ji bo turîzmê hatine guhertin. Li şûne pergala xwezayî ya peravên deryayan beton hatine rijandin. Binayên qerase û bendergeh hatin çêkirin. Bi vî awayî ekosîstemeke sûnî hate çêkirin. Mirovan bi bajarên ku bi destê xwe çêkirine, ekosîstema berê xera kirin.
و اکوسیستمک نو آفراندن. دلوپین بارانه کو دوباره بیکو بگهیجه آخه لسر بتون و آسفالت ده هرکه ابریا کانالیزاسیون دگهیجه چمو دریایان. جبرگازین جهری یم فابریقیان بارانین اسیدت بارن. آخ بوان بارانان جهری دبه و جبر قریجبونا هوای مرو نکاره نفسی بگره. جبو جیانک باقج و تندروز دوی اکوسیستم هرتم وره پاراستن. بگوتنه کدن دوی مروواهی دست نده خوزایی و خوزایی ویران نکه. گر مداخله خوزایی نکه جخوا خوزا هرتم بگوهرتن و وگوهرتنه و خوا نودکه. لمروواهی نه به پیکانین خوا زرار دده چرخ و پرگالا خوزایی انگو اکوسیستمی. چاواکو خوزا هرتم بگوهرتن و وگوهرتن خوا نودکه دوی مروواهی جی بگوهرتن و وگوهرتن خوا و هشمندی خوا نو بکه و ببه پرچه یک جی خوزایی.